lo diro actually ti won le tien actually duju man la dit ma wa Francis Moro ma ko bedini atila lok paruri piara ngwen ma la dit rot me atiak rot chanto apira tikatelo wigi ano no pe amiro do gamolok matikal were i social media amita dok kilok Paulo bagi ken mau katiki lok kagamo doga ilok ma ara logo tia no ni kape akiro ta denne kilok makit eno ruenyo dano amir wacho kit mani pirangi ni ya churi kan ngat ma chung ya da era yang mawa Francis Moro itela ni wing katiki lok ma pek manolo ada gato luba itela ni wing tichi wing mo berga tiyu ne ya churi wuru ngayu luba ene wera wajo ni umira logo pa mau kiru ni eneni ikoma ni umira gam yen ruenya chuli tij mau luba tiyu wuru ngayu muti mabe rikoti wuru ngayu mau tiyu marach wuru ngayu pen wuru ngayu luba ni tiche mau donyo manyeo cha wunye ki ye oberu beka informa macharo me konyo security kibau ti yukeri security ne rikote tie do wera adok kom lokpa oloba ologolok maroma dek lok gupa kiken an pe bishop Mauriema amir bishop mago be gin tika telo dai set me northern Uganda gino gam loko lubani ka gini ngi ya dani gini riemo mawa wet lu kristayo upengi maga kumba riemo ki mawa machalo won kompa lu kristayo arangi uni won komma ti uma be machalo head of lady pia chuli era yingat matika lokki era yingat matika lokki wanu ba me polu ngayo enta wuna chuli pe ngayo wa bishop gi magin ko beru wo bishop ati ya chuli kanye gi ngayo ni gi mautimo ngati pa uno twer timo ne wa riburan gi ngayo ni ginna ma wa timo ngati pe no ramo timo bien timo ne uno te amiru ni Church of Uganda gukatiki la moke enone amita gam lokit man bien anati wan bishop gakumba idaisit me northern Uganda lokino wana gakumba bedu kid man ikare ma i 2014 archbishop me aboro his grace Stanley Tagali a binu kene mapu wajoki the province of Church of Uganda ni anything binu iwiliel patian janani lugum a binu chere wiliel patian janani lugum muri 2014 wawuru wanki Bishop Johnson Gagomba iko archbishop mawa wano ludiru matie i lega imuchwini ena ye Dr. Olaro Tunu won koma beach mekid gum minister bitre janywa ka archbishop tierlo ni yup ni en machalo archbishop me aboro itiu declaring ni nino patien janeli du wumma naka yang waka pira deku ya boro peki warni ikarane kibicha warne ma enemy ti lake lobu Uganda na di president General Yoweri Museveni memi waro imuchwidi bitre danywa minister gen ko Dr. Laro Tunu won koma bit mekid gum the late okot janani ereno tika dorwe yubu chakke do wajde yubdo chakke ichawani ajogo chakke bitre danywa guma ho dero gen kiu Dr. Laro Tunu archbishop wajini
yuppe ati yami yuki chingu wuno chuli e karma Archbishop Odok oberu dwe maroma rio de yubu chake en kakamadung loki kinwo time wan ki bishop mamega Bishop Johnson Gagumba Bishop Johnson Gagumba lok woru ki pingi king bonu diru kanicha pen anati won kom achulu win mabe anati won kom pa do kristayo dara madit malubu ko bishop ana no inu kristayo wing but the canon know what you need to eromit the diocese ngat mador enaye the diocese bishop mi ungechi diocese men northern Uganda ni yupa janani ni wom diocese men northern Uganda pe orwak wiye ki ye lokma Archbishop ukati kere yuba Archbishop ukati kere ni diocese ma mege en pe miro yupa janani ni wom pien gamene be Uganda putie ki ngeng kidma Archbishop utiero yup mapeo consulting the House of Bishop mapeo consulting the government of Uganda o kiwiye machalo Archbishop without consultation the House of Bishop without consultation pagamene me Uganda pieno information ma anything kere kibod gamene wa yup gen bishop pe gene chuak yup pa Archbishop pieno yup pere diocese ba mege ara e karma bishop uloko ana wa dit won wa bishop udo ma ini maroni ki choyin sen janani lo wum udo pa sen janani donc wan duju ka walegu ngat ma wan neno chalo our role model in the church ilok me yeyo era yichem janani do wom an ma chalo won kom ma put ki yer ba tiri loyo diocese be Uganda diocese me northern Uganda and bene ma chalo the youngest head of laity in the old church of the province me Uganda an pair bi ye lok ma yini katekere ni an ma chalo won kompa do kristayo arabe medeke yop pienti yera ni awote kanita duju alok do kristayo Bishop Kagumba wajo ni ludir kanita wuru wini bakamawa an ma wala rema endo kai win endo a loko kitmen dong no bedong loke engno ento amiru wuchi wundu dir kanita ma ara kwiru ni ngati peu cheti yu pamawa pachen janari rum ludir kanita wew gu a pe yin gu beri yu weng ma ara beru kere krachat ludiru achuli madon magin tiki miri matek ni kare malach yop pachen janari rum uno pere mandon kar mabe ludiru madon tenge weng ikajoke ma ara beru katelu wiye donc ngeen bopp na ni won kom wan paw deru lu diru kan dija do reverend pege pingon lu kristayo ki ba kilo tela mi church pege ara waje ni munu ci pen Bishop Johnson Kagumba lokki do ni amira Bishop John Kagumba ena yuga mi wu gen ma arabe timu gi won ena ye ma chala won kom pa lu kristayo arabe yubu roti wu ki bishop ara yubu rote kalu diru ni ene amir lu diru ni ene bene gin go gamone mere tek enta bil mo nyingu pien mun tingu lokki ya chuli kan ungini be ki ma wa chu yel wong nyingu la dit me chil ma oberu ana teru gi bot Bishop Kagumba oberu ara di ci ma chon la dit ci me ku oberu ambassadeur mo ha oberu meja general la choha oberu muji apolo la woko oberu buru Francis de ledu chan mai ki lu diru
mukene maduong wachiero both bishop igange wan maromo apara beach bishop jolo wa omini wachai wa maro chi ana yabo lok gin mo wewo aworo kilo kristayo wa mi umich wa kong kila nero kadong ana yabo lok ni ladit bishop lo kristayo ni eneni gubiro ni ludiru kadija pete kabiro e yop pengo chidong ana no lokete but did Bishop Johnson Kakumba oneno chalo ana betraying him mikelu loke wogo wajoni win mabe wulu diru enne ana pegi yopa chanjanani lo wum machalo Bishop of Diocese of Northern Uganda yupiti wi won kompale kristayo Mr. Mawa Francis wete mutilu an daga mero ki bono diru nini machalo hito bleti wundo winu ki yitu bien kara kupu anatiri eta lo ba yulu ay Diocese en e kara ni en ki tiel lokke en tiel lok mo welo ba no ni ana be meti ki telu ka dong a ti ka telu o dong mi ana nene o wara lu diru ling litit wun lu diru ne malu nyingu kanye ameto gam ka chori wet la tiem ba bang lok chalo luba titi ma yaw berga titi me mako dano timudana renya timuni ni wono dano mago wono ma tek doto dano mago dor ma duong innocently acha ko medege yup dongonia amita fo dano mi fo ba putko ambassador moi i meeting wa wajoni am atie chairman board me police Uganda abi logo ki inspector general of police general Kali Kaiwora abi charo Kampala o charo wata da ki Kali Kaiwora be mo da ki ambassador mwaka ne a yupi eleni da menne pe yaw mi blessing ye donc ka yidi be yup ki won kom mi ana be mi commissioner mo ma o mi ro ki coupe kere commissioner la tena choli kimiu commissioner udong ping wuda chuli fuma aratiti bishop ojuang idai se bekitgum lo kitgum duo ngad maramu yupo ka chokepe bien lok ko tiaro kuida bot kitgum doge lo kado tiaro kuida ni o laro tunu gamene dek piano laro tunu mun lok batik kitgum bishop ojuang rest in peace Noa mina waraga machal the Daishan Bishop of Kidgum. Now mini twer machalo Daishan the Kidgum. Make tiki bobo like you ni why Kidgum. Pitian Janel Wom 2014 2015. Copy to Bishop Johnson Kakumba. Achera kero kachoke. Ayero ye Kidgum. Uno actually make Kidgum ngayo. Wakero chan Mike kikunu. Maybe it won't come. The little chan Mike. Rest in peace. Kidgum mabe. Bao ye bao dong chabira rio olara tunu duku walok ni Professor Apollo Sibambi rest in peace ki Governor Bang of Uganda Mutabile rest in peace ki Prime Minister Dr. Kana Rugonda gen guru atekila dir lobo belok pachian janeli wom la dir lobo do mi yinu gi go ahead ni yup Uganda da umir ki ku launching yup o dong jabira yo ke kem le tira chuli karma ana tika yupo yupi eni mo watika tele a chulu karne uli tit bien dinga yu jemi wen a chulu karne wen a chuli me gamen a chuli ma kwele lu teda chuli a chulu karne tit madong president general Yoweri Museveni madung joro cerdo golu oda pichabira rio babu oda ne babu birma gwa warwa wani mike wawai mike gini eneni launching the commemoration day of Chanjaneli lo kape wa kwanya chuli ki kan base da rio yupe ngata mo biru peye Kampala uporo ga dokwa the right honorable prime minister Dr. Kana Rugonda otiero yupi inamerembe kachuli ki kem tawo malu bawo timu ki order ma president Yoweri Museveni golo
ni teki iti Anna iti Uganda whole road must lead to Mushwini aya kigonye daro hinino dwe ma yoptie Mushwini pong lutenda chuli wenti kuno kabiri madondo ma wa beri wa nyie kilwon wa nying ma wa dare kilwon wa nying ma wa achuli kala dit lobu tibuti kereu mi wor ba dit ki chen dara lum akilu nokki pien kaul la tiene enima operative ma pe o kwano be wini waji be mo ga dane pe kwano ma o kila rimma tekki ko ma chuli uru ngeyu uguru lokma am ajalo ko ara ki ye ilok bi church ajalo ko ara ki ye lok pa chen janari wum ajalo ko ara ki ye pe atimu tichi no ke ken ikara ma don arati ayuyo yer bishop me aboro ngomo time yer bishop me aboro uru ngeyi ni bishop me aboro ne loñ tir ye uno dong arapi katelu chaj kiringi biru bora yo magin la dit yere pewti mema bewti be kirman logo chari kot o winduru ma penduzi akol kilu tela mo kene kiyu ka chwa kidango winduru ami be litino go biru bora ni tel wa chari won kompendo kidong yina yetwero kirikod mitela ni chaj dreba ma mekwa mawa a ki chakuwot dreba puru berio ite varanda wanjo kene no putwa ti wo dano dong ti mutaka chako ngwe kene muta mutime yakati nutoka ti ngwe a very flat ground malutaka mukero chumberie mama dano ti ye mi charka laro lok pakanicha mama wati ka telu wiyeni uchako ngwe kene dreba orion dreba de eune uchira Walter eni mi wa motoka ne drone riyo chero donye motoka ma wonu break wan wa donye motoka wa cha ngwai ngo mutime wa o kam dini poli jogo motoka wa arabira nyin gumi da wor reverend will lao ngono ti motoka ne en ke we ko tiet lo ka de ko bi ma pera ngiu ginu time poli kar mo jogo motoka poli do biru unena machalu ami general ugoy ci lut ci wajil la dit general man de dok wo general wota be lu tax ko dunier ma no lu ba wajil fu do ka be ñutiwu wa o karuma do ka karuma militaire police do ko jogo motoka deba di kwañu driving permit wajil jiri ngay ni ngo mala miro la dit general wota be awachero walaro lo kom bishop Godfrey wom bishop me abor me dai me no dan Uganda ma lokko me kitere court bati upoko kira chuli achuli ngay lo ga daw di weng eto pien gin ngay ni ngat mau wego ni kinwen kin luk kin dai me no dan Uganda ni ngat ma gi oda interest ma kitika timo interest pa jomo ento mi ronyo na chuli achulu le ngiti kibe le ngi yupa chanja na lum ka chero unjo bo beri miti ngayo atier lo ganga windoro wallo lo pioro ke kwanyo court melanda chuli awadi ni wet lo de chwalo duwana achuli munu gir ma ana tibi kanicha achuli ana maro weng ka unu bi chungi yada uchungi yada ana woro tera chuli weng pitikit ginu mo ma ana chai ngati mo we a cha ngati mo donc ana meru gi kuloka kirman ni o kau miro ni achuli ko yope o lo boti o lok mu kene ni rudi ni eneni gen go beru ki yop me na kachana ki jone ini lo kada ini lo ginu mo ma wuru ngeni lo kada ino koko na matie maana nena tika dag ko beti ikom
la dit ro rachana era yikayini neno ikarane ene jiwo ma eno choka ke ngere o chokli tino pera tipi ki ken ne gine tika laro achana ki ke ne gine tika laro achana wono be kunyi ki ke pen ki ngeyini tijji tijme gopa nirgi ting gopa ke kani ting gopa te borchi kiri ting gopa ni dane mamara kita yangini ber ka timane ya chuli wa ko kiru pe ko badita ya chuli ena yiko be di jongal ka wini nen ni palu ni nge wuru ngeyu ke mako be di jongal mati nge rachana ne way operative operative mo kiru be na per ya chuli pe do operative batiu logada an ma a wall a tim a chuli mo ma tika tiru tiche me security jar operative pe nero ikindaro pe nero ikindaro atamoni letina chuli waripe ka chel da ki da mani no cha watika dari pa ya waru ka take position no meeting futu mier ki achuli ku bet ping meeting me apare pura chuli ku beru ping i meeting weki bete ki neno lok me apa neno lok me ngom ukira chuli na machel ana puibu